maksudmu korat nang siam wis lah. Sekali kaya. Ben manis semangan aja kan angkil ke griyo dong. Nang ujang ke griyo? Kayak ini model-model makanya ya. Dusun mu koratan ini jauh nih nyiam wesene. Udah sempat. Mon pasing tukar kengken. Apa nama sing ijang dong muda cijang kok mau medeh belisan dong. Oyong ai bade dini. Yang cang aliang makanan soro pahit-pahit. Kucing mang itu Oh, sama. nah, menyambung oyong dini. Nah, terima kasihnya, terima kasih. Oh, gitu lah kencing manis. Sing tadi kone makanan nih manis-manis. Ini pahit-pahit makan. Lar. Dia sing tadi kena manis-manis. Adik itu pesawat Cina. Dia kencing manis. Mama di dia serone pahit-pahit don belum tas. Apakan gule gitu. Tadi itu cingor tak? I Petru ke cina tujinan tiang tan. Bidat yang mau bedo bedo. Awe bidan. Pangkonong sing ada tuh. Dia cara dagang mau pate, pemisi batinu pate. Si, pang berak sing ada Kamu campur. dah. Lah kene rezekine sing dadi alis, sing dadi gelidin. Baru nikahnya kan wagong nepes gitu ya. 5.000 ngopes. Diajang nih pang sing selamat sing ada cang mampu. Mana jaman pes? Cara sing nawang ci bungut di Petro. Demo bungut pengadokan. Ci adu ngajak gelah. Udah ini ratu, kalau nih jaman pes. Ye, jilakon daular nih. Maru kan aliang makanan pahit-pahit nih. Makanan kaleng nasi bang sih suka kemungutan nasi. Lar, ubar lar. Ujuk laki itu nguber-nguber dan udah gua harus lari selamatkan diri. Lar. Gila kau nih. Bisa udah lampu nih ngoyong tuh. Kengkene di lampu mengkap. Yo nama kantena aja ke setrum ya. Jadi kini caranya Kengken ban. intip tuh. Ah, Intip kasar tepuk dong ros pangliu. cek kemplong las nih. Kan kamplengan nasi bungut di lantang tuh plak pang pedel lah tuh. Kene caranya. Cai nakap. Cang emplong itu. Oke dan. Hau. Nah. Aduh, nakap sih yang bisa. Mulut dan bisa dan nakap. Aduh, baru bisa ngedek. Oyong nih. Nanti kini caranya Siap ibu. menang. Kan ada nosung ini. Kini Petro. Benyok yang kau tanya ke rumah lu. Siap. Ian bos siap sih kada nosung. Oh. Duyut. Duyut. Ngoyong. Ngoyong. Yang bu ngoyong tuh. Nih, Niki. Aduh, may kapong na si Pedro ka na. Kulong sa ring andaman. Ginagajak sa... Na dolar kampua. Agad si Udo naman. Lawan. Yang mulai ciwanen lah ada yang keririan sila. Mai. Nang nong kopi cangkir godol 5. 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 Nang nong kopi cangkir godol 5.
Kimi lubah. Yang mau keledu. Ini ada tendang dolar ulung. Tidak ada hubungannya. Hei. Kelipan je. Pojok je. Di sange. Bidan jangan cipes lima kali bidan. Ya? Bidan jangan cipes. Sudah kendan. Idolar. Pungut lantang ciput pengadokan. Oh, bungut lantang. Au. Bungut pengadokan. Au. Di dolar kayak bungut nih. Topok. Ah, cuma ada kuang pengertian nih bungut ditobok kan tornado. Ada orang yang kuang pengertian ya, Adik. Egen, ngerti dong. Kau dewa ini kan didang. Oh. Man Petro. Oh. Berikan didang ke puri. Benar. Berikan didang makan dolar. Lar nipis. Nah, dong. Ya jangan sing selamat jangan jangan mangpis. Nepes itu. Ya sing ngerti kengken. Kemudian tanggil main sama makan lar nipis. Ini apa noti nih? Wes benar. Boleh jangan ngomong. Kadang saya gitu. Sing ada orang dua meja ada dua. Kadang gitu saya. Biasa sana mata gitu. Cuman pes. Hei, di zaman pes. Ya, Zaman pes. dan ngempuk celengan. Celengan. Bang, satu sudah di kali. Celengan kamu dulu. Dijecing yang celengan. Beten longan pulasan yo le nek. Lekle ditujang. Maksud ditanya kene yen yo ngemaling kan jelas kopi sago ngemaling. Sangka lo beten longan pulas yo jang ya. Oh gitu. Adi noti jelas. Ini aja. Lek-lek menengejang celengan di Pisago. Sakecang merecang nyobetan longan. Ada celeng nyongkok aduh. Mak cang banting nasi. Ngisi 5.000. Nih 2.000. Kayaknya 2000 nih. Nih celengan sini nyewa kamar nih. Ngekos jelangan cahaya, wah. Modern begini tuh. Ye, nak kumi cara jani mula gitu. Apa ben kumi krisis? Saya bet pradeng lah piana, klep lagi mas sekolah di Bandung. Bet bidan sing cilah rumah nyewa ciuma kos dana. Oh ganda. Celengan ci pato jani yang laci peburon, sing cilah karang ngoyong peburon ci nyewa ci karang. Men peburon yo cuma di tiane ngamado. Tak gene sewana. Aduh. Cingu bodolong, kirek, cuma cane ngama. Bukan di gede-gede, jadi bayar beliin maman. Jadi dia ngelak kena ngekosang. Adi bang ama yo di. Saya sing bisa bahasa dolong. Nih, bayangkan 2.000. Uang 1.000 dong. Lar, Ya. bro, saya memarakan di Puri, ngamah ci di Puri, medam ci di Puri, bayar beliin maman ci. Bayar soal pedam ci. Ini percaya koncang idian dah. Berarti saya ini plus 2,5, 2.500. %20 dong. Terus ongkos kita makan tidur itu. Mereka megain itu beli kudang tiba tuh. Tadi ongkosnya. Yang nggak ongkos kerja tuh. Aduh. Uli waton apa nama keluarga? Uli waton batan tepak. Uli waton matan depan. Aduh, uli tepak beten waton. Ngene jual. Aduh kembali. 5.000 nih. Nih bawa pescang nih jantan. 5.000 dong. Kembali dah. Ngenan paling bina. Lar. Ya. Hei. Oi. Lar. Aduh. Ibon jangan jeredek. Oh, kenten aja ngeremak itu nih ngerawas. Woi. Jadi kan. Wah, betul lu bro. Wah, betul lu bro yang parakan bro. Lurus
ibu ketanggilan untuk dijak sareng nyawa. Dijak ngiring sama margani anak. Duduk. Mang nonentan dijak kene duduk. Nah kengken matur misi mekledat meklodot gitu lah. Dia gegean lu. Uleng pidan gegean lah. Udah sekat tumbuh hubane besu gegeane kan. Dadi gelas sing nawa. Gelas mang orang. Lah. Dusta. Sekadi rentah wacana ibu sampun dijak. Ngundang keloro negara sampun. Banyak ngalor sampun. Yang keloro negara semeton ibu semeton ngaji sampun. Yang ibu ni banyak pun. Ngweng para banyak sami sampun dawuhane mang digelis pacang aturang ayah ngweng kaya Aryan Palmojo. Galah banyak menawi mangkin. Pamakasi Dewundi. Apan peratu liu lakar ngeraup kureni Dewundi. Suwud malu dewa gerada grudong buka kene cari. Bangseng sangkaning perlaksanani dewa kelawan parekane. Sidererat puri sinuraja. Wedan kami dong. Liu. Orang kita liu nek. Oren mai. Ono mriki. Ngweng para banyak pacang aturang ayah nawi niki. Yang gitu mai saya dan. Nah. Bangun. Weh, sabut ni toleh not. Patuh cara sabut babos yang boleh sebang saja. Babong lah panaknya. Panak, babong mulu ni. Korin besu apa-apa, Pak. Kau dengar? Babong kerengaya. Bapak mulu kang aturang ayah. Yen babong kerengaya, sing nanti cuma gaya malu. Mat, nunas kopi malu. Bang benar buat yang enang kopi manis bu kopi pahit. Dedeman yang bapak di pondok kopi pahit, kalau kang man. Nah, pahit. Empat. Pahit. Makanan san bapak tampil. Ulo, sing ada ulo. Lihat je. Kopi pahit je mesti gulau. Sek. Ledangang doa aku. Pamekas bapak. Dadi merasa-rasa. Kayak lo. Nyeng orang kamu. Tidak agung. Tawang tu. Angut ngawa gen. Udah pasangan sabatang. Nasinya. Boleh kaya. Yen sing peleh teban nglangi ngerti. Bapo li padukuan toh langkir. Oh iya. Ngajang sani dewa dadak celiki. Masa nak mereraosani dewa sing oyong-oyong. Bel bidan lakal peragat raosan ibu nini. Piagat diopan panjang. Yen diopan peratu dewa melaksana buka kene. Jiku delakaten ibu ni. Kari rasa ibu sing tahan utur renangan di dewa nini. Paman. Tiang. Raksa putran gelang. Makal. Dua aku. Sampun ampuni kepanjangan dua aku. Dua nih. Truk. Oh iya. Weh. Ini maro murid TK nih. Pangkengkeng misi kene-kene. Meringin nak kata bang. Apa kata ni?
Duane piragen di tiang kalau go cokore dewo jago ngenten nang karyo agang duago. Jago ngentak linggih sing pemerajan agung. Punika temawana di tiang tangkil linggih cokore dewo gumantene bisa. Mangga boleh di tiang aturan ayah sampun dipun duago. Selesai. Arwah-arwah. Masa nama bawasan mekolam nih. Ajak cai megadang dogen ke kudiang men. Menceki sudah dipebedikin. Nah kene sampo. Gelah ngide peleh kapinang bapu. Apan sing ada utusan gelah kemu ka pedukuan toh langke. Sida bapa sekeluarga tangkel lakar ngaturang ayah suk semua gelah. Yan buka kene debatin bapa nuleng malu po. Kayang kejani sing tan surut. Di jaman janglah sejaban yang suk semua. Mekejang lantas ke kene batin panyak-panyak lah legu. Tormaneng sida kertu jagat. Nah kene semua. Masih tumen bapa tangkel mai kepuri. Dini malu bapa ngaturang ayah kanti pragat karyan gelah ngentak linggih. Di subane pragat. Kenangan bapa melipatan gelah sing ngomong sing. Yan kita keke. Bago, mungu yang pas wecan palungo cokore dewo sung-sung suwon di tiang bago. Kemau nampuro sanen usur di tiang. Di tiang duo nenten presido pacang ngaturang ayah sing linggih cokore dewo. Kemauan penyeruan mantan katur bago. Kakak, kak sing ayah. Nenten bago. Kakak mau pamit. Ayo. Nah mau pamit enggal mau panah abang dini mau. Sing dadi ketu nih. Nen ke malu. Ndene jatuh telu ning yen po tan roh gelah. Puniki wanta pianak di tiang bago. Pianak bapa. Ayo. Kemudian jegek-jegek saja po. Galek di tiang aturang bago. Kemudian lek. Penyeruan duwe puniki nak apik yang di tiang hari anang. Wah, ngomong bapane. Ngerapana jaga-jagaan apikin ngai. Sen tawang jeneng nanang ne blolotan. Nah lo, dini suba dipuren gelang aturang ayah. Liu parakan ya ada penyeruan lakan nguren ukudan lo. Kewalet delak metako. Nah po, sekonen mau pamit nunas malu kepurian. Giri-giri, Suk serahang ibu kapinan. Lalu bro, penyeruan duwe. Teng lagi ailen kene. Yo, ayo ang dini, iring nagong gede. Kacang ngajak ibabeng. Apa ya? Luar, kemudian ngaut-ngaut. Kemudian ngaut-ngaut tuh. Sing. Mai. Lah, Ya, candot lakon ngadan. nih terus. Dari tak. Sopo jenenge Mayu? Sinten asmanipun? Dan resep penyeruan duene ring baos kentan. Siapa yang nama? Ada. Siapa yang nama Mbadeng du? Stres. Takon mundurnya Mbadeng siapa yang nama? Sebenarnya gini, namanya siapa yang ada patuh? Patuh. Lar, Ya. saya ngerti bahasa Indonesia. Sabali. Sabali. Ronil menyamo aja lu. Aduh. Tadi lama takor. Nyen paling kelea. Naik. Aduh. Nyen dicerikan. Jangan takor. Nyen paling cereka. Ada aninya lo. Cicang wadah lo gaduh. Sila lu. Ilo Badung. Nyap lo dan pasar nyap. Lo gadung kan. Badung. Nggih.
Ada nih nyen. Titiang. Ah. Bani, Jori. Ini ada nih. Titiang. Ah. Wastan Titiang. Ah. Ilo kembung. Apa nih kembung? Ada yang bang daun nih. Kembung ada nih. Mangkin dumun. Ada nih tiang nih naik bidan, di kono. Jadi mangkin tios. Jadi len. Tiang. Ilo maduri. Kira ada? Ilo medui. Ilo medui. Toto. Pici-pici cina kon mo. Mongkek ke dancang. Yang kena metakon ya bung orang ada. Kondo itu bagong sing kayon. Wah kenang lo pasti kalau mau takon. Buat mungkin bak. Pasti kamu takon nih dia kalau orang. Nah ada masih tak kena belikin lo. Udah apa udah. Nak jenik kamu nang pajang. Nak bajang. Pajang. Jangan nang pajang jenik kali. Pajang itu. Nak marah teka. Kenapa? Lo. Ajak lu nyai. Ada nih bertawa parakan lah. Nih parakan saya. Ada nih parakan lah wayan dolar. Yang tak mengandani yo panitia, yo tukang tegor tamu. Bang sapo tamu. Sapo tamu. Nyai jadi mak ngeromo yo. Yang ada tamu teko perratu rao atur ngwedang di jemlinge. Yan banyak teko di yang ayah itu abang kopi. Lah, Yang saya ngatur. Nih, udah Google lah. nge terus Di Semangen kok plus. nge terus minggu. Yang modal beli tukang nganggu mie. Kali gitu deh. Dolar terus meneh men. Menekon. Menenti. Beli terus meneh. Pukul mengadang nang kene. Beli. Engken. Beli Mas Yesus Banawan. Arahin tiang mawet dan di pegunungan. Sinah pebelok tiang keliwan. Mapan marah dan tiang tangkil mai kepuri. Tiang sing nawang. Kengken kaca titi sila keramanin dari wang jero dari penyeruan. Beli nak lan jadi de beli kimut. Ajin tiang nah beli. Oh nah. Nih ada usul. Tiang masih keto. Engken. Sing liu sing tiang raos kapan yang beli. Ah. Buko raos aden tiang bosan tiang ulen gunung. Belum tiangnya keliwat. Jutat kita nyen raos tiangnya beli. Beli lakar kelantengin tiang beli. Lu kereng lanteng sih beli nih. Tiang milo masuk lantai beli. Lu lanteng mesti. Gak bisa bangke belinya. Ya dari gitu. Jangan meneh surat kabar di dolar kelantingin nak lolo gitu nah. Artinya lanting itu nih cara raos aden tiang amaron. Oh gitu nundurin. Nah jadi gini lo. Banyak luang karyon beli. Lo jadi nulungan beli ngenang kopi. Ijo banyaknya megaya kamu abang kopi. Pilihin mah kopi. Kopi apa tuh? Jando. Itu nomor 1 ngilang sakit sirah. Gitu nyen. Do anu irago tatap cocok ngawak genang itu niki arisa ngajeng wedang mun kayak tua hilang jarang gitu. Met diburi itu ambil. Pati kuning menyadayang makunyit dialas ketemu lawan nimira Dewa Ratu duwek cai yan dialas musti raga pang megending nah mula gitu sir tetujone raga megending di tengah alas sing adelen mapan to alase ada ning lahang watak purone tu pinaku wangsit banyak purone nyamping
Ngwino aku nyarwang kenyele menjalan. Nah, bang saya kasih aku jalan. Dah. Dan munyi nak cenik, serong utang bayi ni. Yen bangi di tengah alas utang. Bayi oro ni utang. Pasti hasil hubungan anu cinta gelap niki. Lan tulungin lan. Sing ngelah beri kemanusiaan. Sing bani bertanggung jawab masih berbuat. Wah. Lupa ke nguek-nguek. Ngai mak siap kene. Sitiang man meli waduh. Pemaan meli, boleh numas ke doi. Satak seket niki. Iwen dan penarak mau jalan. Ah, dagang biu. Tuh nak bajang-bajang nyun penarak sareng kalih. Ane landung ane. Tegahang. Landung sing tegah. Lho nggih. Wih, kulit putih gading to. Ane nepan cenikan bungkulan awak yone. Pin, gini senang. Gelas sing nak paling sing nawang kangen kau. Nggih. Patuh dikenjai. Lah, selah ini kemolan. Sampun kian. Ya. Mosingi dan Rien, yen sampun tampek. Diri kau mentaken. Yen jog-jog melai pipun wong gunung. Ini nawang iya penyeruan di sini raja nya. Nggih. Iring. Yen monto jelek goban ye beli dolar. Ki wala kena yene melah pesan mo. Kan sing dadi kone nak nyidro ling di gobo. Dia stu jelek gobane perahne luwung. Mana jani? Irago kadang ora nang ale bunga. Pangse ngalan tengahe jalan jadi ganti. Yen ketu jalan. Dengas. Kengken adi melenan sebanget kengken. Hah? Aduh, Kengken. tadi domen jani. Kengken kengken. Kengken gile ati yang. Tiang nepoken. Nepoken apa? Kodok kang beleng. Cai orang kodokan beleng, pasang ci kene. Oh, cang orang. Oh, Terima kasih. makasih. Aduh, sir. Kengken, Mimi jegek nih. karo nyin. Aktor artis. Artisnya tuh, Nopia Kolopaking. ane danginan, Oh. ane dauhan, Nopia masih itu. tapi nyin. Kali jengking. Berawadan kan kadang mah bagus sih bane mentok gobane. Wah, sing tawangan nih. Bintang film karate. Nyen tuh. Jas Rudi. Woi. Ne jas hujan. Cang tamplik sih mas. Kengken. Tadi jeng ngelion-ngelion nang ngadeko. Cuma tadi ne bakat nama aku bilang tak senak muani sekadong ngedemen. Bener. Bekas tene jani. Bunga kone Yang kebina di ragon jalan ale bunga man. Kengken. Adi paling. Memaling? Pasti ngemaling. Pas marosan tiang abos lenang. Iji ya ulung mo. Iya mau malunan mau jalan sing tahu.
Mbok sing ada nyemak. Sing ada. Cukup yang men yang sing bani tangkel kepurin sing apa lenang. Sing ada nyen buin aja nege nak ngajak lune gareng preksolan. Untuk ada tak len mo. Brekso kan bidana nih. Nah, makso, tekan makso. Apa? Weh. Jangan pasti kebet. Aduh nih kene Den. Sing sakit ya bagus. Biasa anak bisa masa kita ngoyong dulu. Nah, weh. Apa kalau kebetan ke mall? Monto di tengah duduk ngedebukin no. Menengken mo. Sing sajan aneh bagus tuh kadut tuh. Kadut becik kan amak to. Yuk sampuna glenteng angot tanggune. Di bengong tenahan tuh. Di bengong. Mau tagih lu mau iragang lah. Tagih Bani tiang nage. kemudian sing iragang nagih gelah. Main nage barangin mo. Mau tagih mau malu mau tagih. Mo. Maya bang. Aduh, kebos dingin nawak janingan. Aduh gitu di tengah saja. Alus na madar sana iraga apa gue nak sing tawang. Tianglah. Kesiap. Weh, jero nak istri. Karuan kulit tan pedah kadi salah ke kelumatan. Nya pangus. May apa? Je kenyir calon nak muani. Yen menggopo muntu, Ijak. ini tuh patutnya halus medar sana. Tadi inten ulung Sing urip jereng. batu. Nek krempiang jangi. Iki Oh saja. Janganlah. jerona istri. Yen yukti jerone nuena, durus ambil. Jadi. Ambil turusan. Main nage bareng mo. Pancing kotor. Aduh. Kumat malariane. Salah Ay, pilih ratu salah pilih. Nopia kali jengkeng tuh. Halus patuh masih 5 nih tuh kadang. Luang ipun ngejar kadi, cek hilang ikut. Terus jerone ngambil. Niku nih. Ya, dosan mah gelut. Udah Mai gelut yang ibu gratis. Tara ya bakat sing mbak aja. Padong ngedemen mo. Lu anak lu lama lu nake mo. Ambil dua ini. Jadi nge. Oh lala. Selendangnya sebuah bakat. Bunga pada nangale. Bangsa nge ngalam tengah ya. Lah nengal. Ini nanti jeplak-jeplak tangan iraga. Kengken nyet enak muan ini mo. Setang tuh dari ngempot yang jalan. Gatot kubeki jerone rek tiang ini. Tadi rasa durung ti tiang metaken jerone sampun betila saking sriki. Ijen. Kalah motaken sira umahe nyenadane. Oh, padeng. Nyenadane di jauh mahe. Nah, sampai ngajeng titian nunas pabur. Meriantukan kadiwau urun titian ratus ngemaling kancrek wene. Punika titian laksana ya pinake jalaran. Mangno pole titian metaken jero. Tapi dados titian metaken. Cuma dados nenten. Dados. Doane jerone panggih titian mriki. Yen wantah ledang saputira mungkin pesengane. Pasan titiang. Inggih. Titiang. Wanta. Hah? Wanta. Lho wantah.
Wah, wantah. Durung pragat niki wantah. Dereng puput. Ki tiang wantah lo gadung. Oh, lo gadung. Gadung ada lo. Menika Tiang lo mongkek. lo mongkek. Lo mongkek lawan lo gadung menyamun nih. Nggih. Lecen pilihan. Tiang kelehan kala cenikan gitu. Ada. Soleh saja. Sila mau semuk nih. Geng-geng semua. Waduh kelihin ben membalik cenik kan. Kelehan tuh malunan lekat. Cenikan tungkulannya gitu. Oh, pirat bungkulannya. Nawagan tiang jero nak lanang sareng ketemu. Duaning kadi nemene yuti panggihan di tiang jero nu pendeli riki. Menawi tekangkat di tiang pacang menak. Aduh, kemudian kan. Sapa sira yuti jerone manane becek kandung di tiang. Nah, lo gadung lawan lo mongkek. Lo peng pedas nawang, nyen sejaten nih kelah. Kelah sejaten nih, Gusten lo uli ditasih kencana. Raden Perdana Putra pesengan kelah. Tidak agung, tangkil menunsur pengampiro. Tinggi, makin pengkale makin kesurio. Terus Weh. Nanti kaden cinang laksanang panco semah. Mangan jali pangrahayu irago jak mepejang. lo, si nyana lo mentekto, jelek asani pe, Raden lah mejujuk ini. Tadi, nah, lo peng nawang, nih parakan lah nih. Ane basane gede iya madane bentur. Nih mata ane gede iya gingsir. Busur, gingsir. Kemudian lu ngapa penaran nih? Bagi di dukun kuniki palung ngocokori dewa. Padang lu tiga. Nah, mumpung deng melah, gelas sejati lakar mewidara, kepuri tasik kencana melu nawang. Pesinu raja wite saking tasik kencana. Niki sampun kesamanan sinuraja. Nih, Becik sampun kalah mangke Dudu Agung. Rauh yang sedang melah. Nih mare sangkan pengumani itu sangia pramukawi. Segitu tuh kapan? kecunuk kering penyeruan. Nah, pemekas lu mongkek. Kemudian lu ngapa penaran? Tiang jatuh ngerasa sekarang. Lu ngalih bunga. Menin mune degah-degah bunga, kemudian lu meneh. Lu mendewek lu. Rasika sampun dan presiden kepenjara Agung. Lo kewah, gelas suku ngajak tukang penek. Sira punika Iya, igusur. Iya, tukang penek diberi. gendang ya? Ngomong malu lo. Beli. Engke. Ajan di tukang penek beli. Lilo lakar ngale bungo. Do sumandang sayo lo. Beli lakar meneke nilo. Hah? Kengkin ngempel nih. Pepe cek yang menekan beli ya. Ajak negatif den arten beli menek. Kalian nilo bungo. Oh gitu. Yang gitu pang diangal man ngale bungo lah alian yang beli. Lah, Mentiang dulu. iring tiang Yang lo malu dini mau ngale bungo nih. Lala. Ayo. Agung di tiang besar kami. Nah, mulu jalan. Jan subuh ngayu nak bajang. Nang mai malu beli. Beli. Makin. Subenawang. Hah? Nebusan to nyaman tiange mau mongkek. Nah, Dulu kan ada beli ne ngale bunga. Menejani tiang masa kepenikah yang ngale bunga. Boleh tegah-tegah bunga ne beli. yo nih ya. Beli nyak nulungin tiang beli. Man hitungan lo kadung kemudian. Beli ngap bojuan. Hah? Beli ngap bojuan. Bang tiang nyileh beli. Juan. Benar. Beli terus-terusan nggak bojuan. Sekan beli. Man hidup lo he? Tulungin nak Hidup tiang. kan? Bang tiang nyileh juan beli ne. Amun tiang ngale bunga beli. Juan beli si lelang. Benar. Sekan. Ju. Sekan. Kang Wang lo nyileh Juan. Beline lo. Tuh udah dari gitu. Tuh udah dari sengkango beli. Orang-orang lu kan tak silim. Lo Juan beli maro jele uliang lo lah. Sekan-sekan Nah, anak. sekan-sekan tiang raos beli. Tiang dorsan ngale-ngale bunga. Anggo ngancuk bunga Bener. Juan beli. Juan beli. Main nak kayak ngale beli.
Juan beli Kang Waglo. Benar. Hei. Juan jangan silih. Bawaan sambung yuk. Ya. Kalian sebang beli Loh. Antiangnya nah pangadi beli teko. Benjahan banget Juan. Tadi gitu Beli ketitah ngalih ye. Hidup keluwen kasatan. Beli ngayah ngalih ye. Gana jepos. Antiang dini. Benjak beli ngapo Juan nyen. Sekanak Sing ngakejap ke ngoyong dini. enak beli. Lo kadung tadi lo pas bobeki ngalin gelah pendidian dini tur maning nage nyilih juane gingsir kade gingsir kan gelah juan gelah masih juan lantaan bin Ratu Dua Putra. Sampun kalau ngocor kori dewa digeles salit arsi wang penampen. Duaning titiang rumah sereng dewek dados wang jero. nyen sing salah sampi Kapan titiang pulo ring kalau ngocor kori dewa pacane lanjuan. Pacane dibeli gingsir. nah bedawang lungan di juane gingsir udah gen sama ya mapan kegaduhan gingsir state ngawi kaden saja ada lipi tatak duduk sing ada boy Jangan dalam rasa pun itu mana pejai wonten kelipi. nakine kengke cerna kabibel Terus sama bawas. mirip jejak sana kengken tahu nang lah hah mirip aeng san hah Dan kalau ngocokor dia wis aku napi. sejatine lu dinya Titiang wandah mawet saking toh langit. nah pengsing kadung ngelantuk yang gelah melaksana lakar ngancuk pungan lu men sejatine lu bajang apa kengken Kandung seken nu bajang dados kalau ngocokor dewa nakenan prinek titiang. nah ini nawa lo subuh ngelah kegelan ngelah kundangan ngelah sengukur uli jauh sing jelek asane Ratu Dua Putra. Kalau ngocokor dewa yuki kadi nemene pangehen titiang. Raga nenten-nenten sane ngabeh ngiring. Men kalau ngocokor dewa sampun napi kanten anom. hah yen gelah aja gelah nu ano man Kanten anom. Sane makin pacang tangkir ringipun kalau ngocokor dewa. lo panawang nah uri dasik kencana kelawan sinuraja meragun bungil mapurano wala yen bin manipuan sud karya ini di sinuraja yen pet prade gelah lakar nguangun karya lah dotsan panglo ngayah dipuning gelah ngengken doh nya ngayah dipuning gelah Ratu Dua Putra. Iya ini yukti sampun wosang karyane liki ring sinuraja. Yukti menageng kadi wacanan palu ngocokor dewa.
Padukuhan toh lakir kandun sewongkonin talar kasih kencana. Napi maneh iri kere puri kasih kencana pacangandakan karya. Tungguin ada si yang nenten ngiring ngatur orang ayah. Yang ngiring. Nah, yen saja buka gitu. Nekeng tuas lu lakar ngatur orang bakti bikin belah. Walau gini nah, ingat ah, ben bidan jegelang ngarsang kuku dan lungi. Rekalo ditulus sinadi piwal teken raus lakar. Iya yen sampun wasan iki. Ben Jani sing ada karya penglemek. Ini kira puri sidur aja. Sejeroneng karya penglemek pastiko subade ilen-ilen berupa joget tupeng apa je luwere. Yen pet pradeg lah lakar mau balik. Lohnya bareng-bareng balik jaglah. Yang iriki dados uang jenuh dados pejuang. Ini sampun bosan keginan dia ngadoran ayah sampai malahnya pacang makan ilen-ilen. Dados itu jangan mati melet bisa mengadak kulit. Sekenya nih. Walau gini nah, ijo je gelah ngoyo. Lo pengada di sampingan gelahnya. Awas, ngajak temuan ilen nah. Banyak duwene mangko sami. Semuanya ngatur ngayar ngangan palungu cokori dewa. Sing jemare jani dogen pangobakten panyaklah buka kita. Uleng malah tugas du raja dewa dene nyenang pinaka suamin gelah. Dapatlah subega kita. Pengabden gelah sing jadi len. Mogori wastu kayang kawekas buka kene pangobakten panyaklah. Marka pinangpuri sinu raja. Ratu dogong dia. Wenten ipun dipanyak subakti rengangan palungu cokor dewa. Duaning palungu cokor dewa eleng rengi panyak. Nika ngawinang ipanya nenten-nenten purun. Senyanang kesangat nang pesan. Pas medonan gelah. Nemo wetulitase kencang. Tonen dari jingaken gelah. Loh mirip subada nyanggu tawi nyapu. Nenten-nenten. Manawi do wenten pialangan digereng margi. Mau jatuh. Mami daglo gero matur sisip ratu ibu agung. Menawi do ibu eleng sekian titian. Tengok diang ibu ngesap. Idewa putra ibu litase kencang. Ajen idewane sing siden agingen pinunasi bu nak ken-ken undong ning. Wanten aksamaya ajen titian. Riantukan ring puri wenten pepakeman agung. Punika mahawanan ajen titiang ngutus sekian titiang mangno pedang tangkir ini. Semalihe titiang taler melet pesan mangno nanen titiang tangkir ini. Mangken dumun ratu dogong putra. Nyelagi di titiang matur. Puniki pasapu sira. Pengiring ida agung gede. Pengabeh ida. Oh penyuruhan ini. Benak li. Sino karo. Di subanet letak-letak kang tiang. Uleng sebang beli kenapa tiang narko. Sina beli bedak, mapan mejalan beli jong. Yang gitu beli lakar sedoh tiang na beli. Aduh, lah keles bulunya nyen lo. Sing sejak gitu beli lakar kenang tiang kopi. Nah, semua beli. Nah neng, benah masih buka gitu. Iya diaston aja nih dewane sing sidang ngerawen karyan ibu. Subuh jadi dia masih ke Batu sing benah di depan mana. Di Subani Dewa ada di Purin ibu. Di Subani Dewa cara anak. Kengken jadi itu di Puritase Kencana. Dewa pangsida gitu. Paling melah. Jalan barangin karyan ibu. Pangsida ibu
karyane buka jane deh. Nyujur nih badan kesukertani Kang Jagat. Ingin itu. Rauh titian meriki gumanti jagi ngaturan ayah. Wahia dian mikeun sekala bakti titiang rim. Nasuk semua paman. Di subane ada di Puren Gelah masih. Seng nyanang paman kimut, seng nyanang paman lak. Jalan sendiri di Puren Gelah ngaturan ayah paman. Beli. Apin banget dan busung bekeso menro bisa ngulat lipat toh. Lo bisa ngulat lipat nena ulat lipat deh. Iya ngale mok nak keluarin yang nguruk kan lewat tiang mok. Menjadi tiang men. Yang sang bisa sih masih ngulat lipat. Ya menjadi kau di dolar ya ren ngurukinnya. Di dolar bisa ya mok. Sedang lu mah. Kan udah ngetipan lo. Sing bisa tiang ngulat lipat nih. Lulus sing ngetipan. Yang sang bisa sih ngulat lipat. Ini perakan balik TV kan kayak ini. Manto luang-luang. Enak aja nih ngetipan lo. Beli bisa beli. Aduh macam-macam dipat di bisa. Dipat apa berada? Liu ada dipat paguan, dipat yuyu, dipat udang, dipat lindung, magenap ada. Sana nunggu petang mikir ada dipat. Liu ada dipat. Liu. Ini paling Ane paling alo. Ajen marah Dipat apa pelajaran beli? Main. Ada yang paling alo. Dipat lindung, namanya dipat lindung. Oh men yang nengok nih. Loh, ini yang kena sini sekarang. Oh. Terus mau pindah terus nih. Bisa jalannya biar nih. Terus mau pindah. Oh bisa kene kan? Apa ini kan terus itu beli. Asal nggak melajar pasti bisa. Kawakan kene kan dipat dong mah iki bisa Di kadang di mana Nanti kadang. halo sen mok. Halo nih dong. Karena pedang jadi untung yang ini, pedang dong. Dong, stres dong. Oh. Saya kangen di Balindung. Patalo. Di patalo. Yang di patalo, song dah dua. Mun yang di patalo tuh di jitong ngosnya beli. Di song jet bebeknya nggak? Ya kalau bebek. Bebek. Song dua. Song dua tumpukang song nih. Ane ngelenteng ke lepas. Dan dua yang lenteng. Kan berdua jangan song masih berebut. Mun di jitong lapang nabi. Ini song nih. Ini main lapang dong. Hah? Nyet. Di dolar. Di kolong gede. Waktu nak pulas. Wisik tuh dong Oke. Alar, do agong cipulas, cai marem kolam. Jangan. Anak lo, yang di tiang bidan gua sekali kurenan itu kan, magening tuh, Gening apa? gening napin ada, Dia apa kawan? ada. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak-anak mengasuh dulu menyanyi. Ada nak kalau masalah lo Garuda Pancasila? Gening apa? Anyen ngelaragone Lampung, anyen ngelabang jange ramping, Ini ramping. anyen ngelamone nyampuang, anyen ngelasusune nyake. Kokek.
Rambut dem-dem turin sama kadi megerem-rem lirin. Iya pasti sing bisa menggending ya. Tak di desa dia bisa menggending. Mamaan kan ada di desa apa kan Ji? Tapi Sotong metambus. lasan mau kukus. Yang di kota len cap jahe, sing ada cap jahe, cap jempol. Kok engken yen monto raos ni beli dolar sing mau jengah. Kati ragau yang di pegunungan. Mekejang bana nyamat. Ne jani ya diasun di dipuri. Do mau kimut edengan kebisan mau. Tuh diang mau oren lo na. Kadang bos yang petang kebanyak. Menjujak. Kajian tunut runi ini megendeng metemang. Mau wiramo jadi bedengan mau gitu. Hanyen ngalah bungo tebal. Nah, bungut atur ora tebal. Bungut sini tebal. Ya, Bungut sini tebal. bungut yang. Nggih. Hanyen ngalah basange gede hae. Hanyen ngalah kulete salam. Mekejang tecang lah. Aku ya tahu diri. Yen dodot ngerasa yang beli ngelah barang gede. Ilo gadung Ini namanya putih cantik asa bulan asa tiap saat nyulam kerjanya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. dan singsi 1, 2, 3, 4 siapa cepat dia dapat adekku sayang Menyanyikan lagu ini untukmu. ku tak lupa pada ayah bundamu sayangku sayangku Kuku kuku ada 5. Geningan nik kene peleh gitu peleh cim keneng nih nih tiang gening. keneng apa keneng cim Geningan ini danau. nya mana gitu Ini beli legian. ini di kaset itu Nggih. Idano Widiano dah Idano Widiano 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 Ah, seorang anu nak danau. Cuma kejang menawan. Agak dingah jani. Bilang petang beli pragat maki temene. Empok bungan adine nenadang kemas. Galang gamblang kena beli manyumpangan. Saut layu belinya demi kukui. Alah silo kanti malai bensangan. Menata kentisan ide baline. Bangang-bangang kena Beli dolar saja beli dolar duitnya. Lagi bungan titiange. Basing pocol beli menek menangsehan. Bungan titiang Boli lacur eneng menek sing hidayang Budi nganget juan beline kecokan Ken makobor beli warung ulah paspor weh tak kampet paspor Ya kampet jaduk jelema ulah kampin gendengnya itu gendengnya biar genenge kita yang raga dot mekebar negakin kapal terbang harus ngelah paspor amun sing ngelah paspor mekebar yang kena mekebar nega ke kapal terbang ulung mau keradu kang bangke ya
bilang ngah Beli Petro. Engke nih. Pika pupungan mirip beli maro bangun to. Aduh. Terus melaip mai paman milu megening. Rasanya jam milu megending pas dua-duaan, cacing ada yang ngulung-ngulungan. Ada ngelep sikat nes nih. Sikat. Ya? Sikat. Oh, ada sikat mana?